Razlog upisa: dijete ne vidi smisao u učenju i gradivo mu je dosadno. Kako to riješiti? Pa dva su tu problema, jel tako? Ne vidi smisao u učenju, drugi problem gradivo dosadno. Pa ovo prvo, ne vidi smisao u učenju, pa tu je zadatak tebe kao roditelja da jednostavno ugradiš smisao učenja u svoje dijete, da pričaš s djetetom, da objasniš, da pokažeš primjerom i tako dalje. I naravno, uloga i profesora u školama također, ali ja bih rekao najviše tebe ko roditelja. Druga stvar, gradivo mu je dosadno. Ni prvi ni zadnji, jel tako? Zapravo bi se usudio reći da je većini djece većina gradiva dosadna. Jel možemo što napraviti po tom pitanju? Pa ne možeš promijeniti gradivo koje dijete uči, ali možeš napraviti nekoliko stvari. Prvo, fokus na zanimljivo. Nažalost, jer u školama, i nisu profesori krivi, imaju jako puno toga za obraditi, kurikulum je strašan, toliko, prvi dan dođe na sat, već kasne s gradivom. I onda nekad često moraju preskočiti zanimljivosti da bi stigli sve važno obraditi. I onda dijete nekad, kad bi našlo nešto zanimljivo u gradivu, neće to naći jer se žuri. Tako da neka dijete samo doma ili uz svoju pomoć potraži neke zanimljivosti u pojedinoj lekciji. Sad imamo internet, Google, umjetne inteligencije, lakše nego ikad naći neke zanimljivosti i to nam može malo promijeniti perspektivu oko učenja ili nekog dosadnog gradiva. To je manje važno. Najvažnija stvar je način učenja. Zašto? Pa evo ti jedan primjer iz života koji mislim da ćeš shvatiti. Ako ti želiš smršaviti i dobiti mišiće, fitness, ako ti je to najdosadnija stvar na svijetu, ali ti svejedno jedeš kako treba, ideš u teretanu na treninge i treniraš kako treba, bilo ti to dosadno ili zanimljivo, ti ćeš uspjeti postići svoj cilj, fitness, tijelo kako želiš. Pa isto i za učenje i dosadna gradiva kod tvog djeteta. Ako dijete ima način učenja koji funkcionirat će i za dosadno gradivo. Ako napravi to i to, naučit će. Samo šta je problem? Problem je što puno djece nema uopće strategiju učenja, nema dobre metode i onda gradiva koje jesu zanimljiva, pa ona se praktički uče sama od sebe, jel tako, lagano mu je, a onda kad je dosadno gradivo, otpor, i jednostavno i da hoće, ne zna što napraviti. Jer, gle, tu sam pročitao par puta, zanimljivo mi je, ostalo mi je u glavi, ovo čitam 7 puta, ne ulazi mi u glavu. Treba bolji način učenja.